La tātou tāpua I le atua. Let us worship God. E le o I nei o ia, au watoe tū, le o tie, o whe o iailo manu malo, le o tie, o whe o iailo tui, o le tui o le oti o le angasala lea, o le malosi foi o le angasala o le tūla fono lea, ai whaafetai le atua, o lena te foi na mai le manu malo I a te tātou. E ala mai lo tātou wali o Yesu Keriso. He is not here. He is risen. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Let us pray. Eternal God, thank you for Jesus Christ and the power of His resurrection. It is the power of the resurrection that has brought us all to this place, O God. We're gathered here not only to fellowship, but to worship and praise and celebrate you. And thank you for the victory you have given us through our Lord Jesus Christ. May your Holy Spirit dwell among us to guide and inspire us so we may worship you in truth and in love. Le tua whaamawawe, whaafetai ono Keriso Yesu, ma le mana o lona toe tū. Ua mawhai ona mātou o mai whaatasi, la mātou whaale whai, le nei tai au. E vivi ma tāpuai, ma pati patia lo walofa tu noa, ono le manu malo lea. Whaafetai tele, whaafetai tama. A wina mailo wa nganga pa ia mo I mātou, le nei tai au. Utu fia I mātou, ma whaangai e tia I mātou uma. Ina ia mātou tofu langona lo pa I mai. Mātou wole ma wala watu e ala I lo suafa Yesu. Amen.
God is good. All the time. God is great. Every day. He is risen. He is risen indeed. Praise the Lord. Tātou pe pese I le atua, o le pese fou, o le toi tu, manu malo, mai le au fai pese, Samoa, Texas. Pese lima sfutasi, tātou pese ai.
le a veo lo leo e. Fai masui le au fai ngā ruenga. Pātou te whata alofa atua I le paia mal mamalu o le tātou whalewhai nei tai au. Tau sunga I whawhengainga me whaletua. Meso paia I e kālesia te itasi. Tātou whalewhai ma le mawhutanga nei tai au. O tātou poto mai. Tātou te patipatia le alofa ma le anga le lei sili o le atua. Ma le venga sili ua ia saunia mo I tātou. Ai meise o le soifua pa ia o lona alo o lo tātou whaola o Iesu Keriso. Ma o lona lava suafa mātou te whaata lofa atuai le nei tai au. Ua mālo le folau, mālo le soifua maua ma le langi mama. Whawhitai le alofa o le atua. O le aso o sa whauao whaupō. Meise o le nei mawhutanga, ia le alofa ma le anga le lei o le atua, ua mamoli mai lo tau soifua ma lo tātou wola. Wa ua mwhai o na whaatau nuina le tātou mawhutanga le ngata I le aso ana nafi au le nei fo I tai ao. Mea lea, tau ni ia tātou maua le anganga o le ali I toe tū le nei tai ao. A whai e iei seisi o whaanoa noa, au e te whanonoa. A whai iei se sinala mai le tai ao, a ita I lon to olua, au wali to ita I lon to olua. A whai fo iei se si, wa sau le sauninga, ere I whai asan tau mawhutanga nei tai ao, aru nei I whafo whai lau tau mawhutanga to e sauai. Tātou tāpuai ma le fia, ma le oli, ma le vi inga I le atua, ono Iesu Keriso, ma le whaolatanga na ia saunia mo I tātou. Ia manuia lau tāpua inga nei tai ao, o le tātou tālosanga, o le ata ita ia I tātou, o le sunga I whawhengainga ia moasau, ia ai meise o le whaitawina o a fionga pa ia le atua. O le tātou o atu I luma o le atua e ala I tātou tālosanga. Let us come before God in prayer. Omniscience God, o le atua poto ma le mata I sau. The omnipotence God, le atua malosi ma le ofofongia. The omnipresence God, le atua e awai ma lotolotoi me umalava. Le atua o le amatanga mai le ai lava so ngā taanga. O le atua lawo fio ana nafi, le aso mai elua. Le atua o le alofa, ma le alofa muti vale. Wao whanga poto mai lau whanau, lau mawhutanga whale wha, ona o ana whata singa waloa maumi, ona le mawhuta, ma masania. Hai se yo mato whawhitaia ma patipatia lo wanga le lei, ma lau tau singa ia I matou lau whanau, o le nei wa mātou ma whai ai o na mātou ma futa whaatasi le nei aso. Se i o mātou whawhitai lo alofa ma lo wanga le lei. Hau lau whaasoa I le ola le malosi ai maise lo ta mau ainga whaasoa moi mātou lau whanau whaatutua. Whawhitai o mātou toe au lia mai le nei aso fau. Mātou te tāpua I atuai I lau fio. Le aso whaapitoa o le eseta. Ai o lauto soifua manu malo I le oti ma le tuunga mau. Whaamanuina lau fio. Hona o le ola ma le malosi ua mawhai ai o na mātou whaataunuina o tiu te mawhaiva.
Fe au fo I mga luenga we vala awina ai o mātou tangata. Ia e mai se au e kale sia uma o le nei mafutanga whaafale wha. Whanene ina lau fio. O nau loanga le lei ma lau alofa whaalia I nisi o tō tino lau whaale wha ma le nei mafutanga. I lato wolo o awhia I mai o le tino. I lato wolo o tau wivi pēa ma mai tu mau. Wha pēa ma mai pepesi o le nei vai tau. Whaaftai le atua o loo manuia I lato yo a au wha malo lo. Ma lau tau singa alofa. Le atua lo mātou ta mai vi ia lau fio. O na lo mātou wala awina e ala I tō whinga ese we whaunga ina I o mātou ta ngata whatau waa. Ma we tu ina mai fo I le malama lama ma le to mai. A o le malosi e whatino ai ngā luenga we e to tofina ai I mātou. Whaaftai lo ta mau ai ngā whasoa. Le olo o whaasa fua ma whaasa lafa mai mo I mātou. Hawalo mātou wola I la le tino. Mātou te vi ia lau fiono le ngā luenga ta la ia lau e ka le sia. Le whea o le alofa ma le tala I le ola. Le olo o whaasala la wina I Amerika nei. O Samoa mai tu uma o le lalolangi atoa. Ua mātou whaafetai lau fiono le malo Amerika ma nei stete. Ua mātou wau mawai. Havea ma o mātou tofi mai lau fio. I lana whainga malo ma o na tangata anu o kampani ma pisinisi ai maise I lato uma o loo ngā lulu e malosi e ati a ele tamau a inga mo I mātou. Wha manuina lau fio I lou lango o a mātou tau ma whainga uma. A wala ese o au wha manuianga o loo le au noa na mātou maua e vi I ai pēla lau fio yaso uma e le au noa. Wha le atua I lau tuspa ia. O loo wha tonu ma taina ai pēa o mātou wola. E a oa I e wha tonu ma wha poto ai fo I le ame o tonu ina ia ato atoa o na le leo mātou tangata mo lau fio ma lau ngā luenga. Mātou whaaftai a ngāngpa ia I lau fisosoani. Lau mosuina o I mātou I mea le leia au ina mātou whaia. I taimi ua tau mauai lo mātou whatutua ma tau teva la mātou savalinga. Leli ia e te whaamalusia. Mauna ia o mātou te ngata vai. Hai sili la mātou whaafta Iesu I lau soifua au auna. Lo wola na o foina atoa. Ina ia ola ai o mātou te ngata anga sala. Ho lau lava maliu ma lau toi soifua manu malo na tongi ola ina ai o mātou te ngata. Ma ua mātou whaamanatuina I le nei aso taua. Lea ua mātou mauto whinga ai lo malo e whaavavau. Hai ala I lo mātou talia ina o laua fio le salamo ma le whaatua tuamon. Le li e tu maupe I laua fio le vi inga ma le whaafetai. Le whaamanu ma le whaanetanga le pule le mamalu ma le malosi uma lava. Nei maaso uma e lea unoa. Compassionate and gracious God. Forgive us all for the things we have done that make us unpleasant in your presence. All the disguise we shine so carefully for men to see does not deceive you. Lord, for you know every thought that has left darkness in our memory. You have marked every excuse that occupied and corrupted something valuable within us. We acknowledge with bitterness and true repentance, which annoyed the selfish judgments that entered our minds. We admit that we have allowed our minds to wander through polluted and hindered ways that we recognize was not for us. We have chosen that which we should not have. We accept that often we have misled ourselves about where our important obligation remained. We confess before you that our ears are often deaf to the whisper of thy call. Our eyes often blind to the signs of your guidance. Make us willing to be changed, even though we need surgery of the soul and the heart and discipline healing.
Make our hearts warm and soft so that we may now receive the blessings of your forgiveness, the approval of your saying, depart in peace and sin no more. Mātou tituli vai atu. Se ie alofa mangalo mai ai mātou lau whanau ang sala. A vele maliu ma le toi soifu manu malolo wal pele to tasi. Halo mātou ali whao lau Yesu Keriso. E ui mangalo ai i mātou. Hai a mātou wanga salauma. Le tua tali mana oe. Le puna o le ola, ma le ola ua wha malieina. Oi lava nei whetala, ia mātou wole, hātu e tusa hai malo whinangalo. Mātou te nono manu atu i lau whana, lau a fio. Hawa oe lava o le alofa, ma le manuia e o le whaavavau ma lava. Whamanuia le taitai ma le au whaingaluenga ngalu lue o le ne ia whale wha, ma o lātou whaletua. Au whaingaluenga te tofi o awa o ma whaletua, a li ima ta maitai te a kono ma o lātou ainga, o mātou ta māma tina mātutua. Se ia o lava i se wau pito i titi, ho la mātou whale wha ma le nei sauninga. Ia tai nane o mātou a inga mawou o mātou whaitapo a inga whatasi le nei asa. Whamanu iei fuafuanga whaia e kalesia te tasi. O atina e uma ma fuafuanga e anga atu i le lumanai. Mo le nei whale whao e kalesia uma, ma o mātou a inga i nei stete o mātou au mauai. Fua i le malosi ma le loto matala. Whatupuina lo mātou fia e tau tua mo lau fio ma lau fina ngalo. Alofa lau fio ma whaataunuina i lo manuia, fuafuanga uma i lo file mu. So ani mai o mātou tangata vai vai. Anga lele i lau fio ma whawhauina pēa lo mātou malosi. Ina ia whawhaingo whina ha mātou tāpenanga uma mo lau lava viinga. E ala lo mātou tau tua ma le whamauni. O lau fio ma lau finangana. Ho mātou ta māmati nā mātutua, ma nisi o tō tino o lau whalewha, ho lo o tau wiwi pēa ma maitu mau. Whapenisi o lo o le ato atoa le malosi, mātou te o le atu ina ia iai pēa, o a awha malolo i lunga o i mātou uma. Hanga le leila o fio i o mātou ainga, ma mātou whanau o lo mātou vala vala, Hona mafua anga ese e pei ona e sila fia. Lato o malanga ona fuafuanga wa e sila fia leli ie. Ie e wha manuia ia i lato uma. Halo whangia e o lo mafatia. Ma ongo tia i puapua ngā o leo langa. Lawe ina. E o lo matela ina ma e wole aini mea ino no foai. I lato o lo a fia i whalawe lave whale na turua ma whalawe lave matu ia. O whetaua inga ma whewai inga o lo tu lai mai nei o na pō. Whesoasoani lau fio le sa ilia o ne vai fofo. Ma lango i so se tau ma whainga mo lo lato lawe. Ia e whalofa ma whanawhana ie o lo whengai ma whanonoanga. Talu mafutanga mai e pele ua muta. O na o lauwala au pa ia. Ia iau wha mai senga mo i lato uma. Mana tu male alofa alo ma whanau alo whale wha. Ma sa mo alo tau tuai vai ngā au ole malo. E la tau alo sa ili manuia e ala i awa onga mangaluenga i so se i tu ole nei lalolangi. Fesoso ani lau fio i lo la tau saunga le u. Whamanuia ia sa mo na lua. Le pale se fika male lalolangi atoa. Ia ilo manuia ia i la tau uma. Ia whapaolo ngia pēa lo lātou soifua ma le ola i au a awalofa. Le tua lo mātou ta male nei vai aso i whiau ma ngā luenga. Fuafuanga fo i ma lava singa. Ia e alofa ma whaatasi mai ia i mātou. A mātou whaalongo i lau upu fola ma tāpenanga wha e vangalia lau whanau. A oa o mai ni ala whaingo fi. Ne ia mātou ta au fitonu i lau fina ngalo. Ma i alu ma le mana le upu fola. Ai maise ai tā penanga whanau le ne yaso. Maise le ia wha mana ina le upu.
mo le nei aso I so se fata fai taulanga I Amerika nei Samoa ma le lalulangi atoa. Ma to tongo ai se fua lele. E ala le savalia ma le ola ai o lo fina ngalo. Le li ia wa mātou te talo ia. Fatasi ai mati talo lilo. Hao mātou te ngata tai tō tasi. Mātou te ofo I nātu pē I lau fio I le nganga o le whatutua. E ala atu ia Jesu Kiriso o lo mātou li I. Ma lo mātou whaola. O le nā oa o mai a te mātou le te talo. Lo mātou te mai o le lau. O le whaitawina o le tuspaia. O le tuswhiwhilia mai le whenga fau. O le tusia luka. Lona mtau koe luas fun ma le wha. A whai o iei lau tuspaia i a whasoani mai. E whaisina umi o le tātou whaitaunga. O le whai upo le amatalia le tātou whaitaunga mai le whai upo e fun ma le tolu. Fai tau whila whai, e pau mai le whai upu e tolus fulmali lima. Luka e luas fulwha, a matau whai tau wina mai le whai upu e fulmali tolu, e pau mai le whai upu e tolus fulmali lima, o le atatu whai tau whila whai. Our scripture reading comes to us from the Gospel of Luke, chapter 24. We will read responsively from verse 13 to verses 35 in the Samoan translation of the Bible. Whaafonga mai a
le fiong pa ia le atua. Whauta fo'i, ua o le to o lua o i lātou i le aso i le ai, o e mau le ingoa. O lo la vama Jerusalema pe fitu maila. A ua punitia o la ua mata, as I was, ua la fe tautalai ma fe sui ai, o na whaalata lata mai ai leo Yesu, ua o whaatasi mai la ua. O punitia o la ua mata, leo leilo ai o ia i la ua. Ua whetala yatu o ia i ate i la ua. O a e ia upu ua o lua fe lafo ai. O lua o Savavali. Ua tutu i la ua ma mata whaanonoa. Tasi o la ua i ngoi a kaleo. Tani mai a teia. Pena o e lea o mau Jerusalema. Leilo o mea o tutuku ai o na kōnei. Ona whetalai atu lea o ia i ate i la ua. O a mea. Ona lawhai mai ai lea i ate ia. O mea ia Yesu le Nazareta. O le perifeta lea sa malosi i mea na whaia. A toa mana upu i luma o le atua ma le nuu uma. Sa mātou wha moe fo i o ia lava o le atongi o laina Israelu. Ai le ngata i ia mea uma. O lona tolu aso le nei talu o na whaia o nā mea. E le iloa i la tolu na tino. A ua la tou atu ma whape atu. Ua iloa i la tou a ngelu na whaali mai o e na whai mai. Ua soifua o ia. Ona whetala iatu lea o ia ia te ila ua. O tangata vā lea ma loto whaingatā o na talitonu i mea uma ua whai mai ai e le perifeta. Ona whaamtala ai lea e ia te ila ua o mea wa tusia ia te ia i tusi uma. Wa mata mai a mose a tō ma le au perifeta uma. A ua la pulu nau ia te ia o whapea mai. Tātou tēnā nofo mai maua nei. A wā tau nganga ifo le la. Ua lata i lea fiafi. Hono uru whale atu lea o ia, lātou tēnā nofo. Ona pupura hai lea o la ua mata, ua la i loa o ia, a ua mou o ia na ia i la ua. Ua la tutu i lunga i lea lava i tuaso, ua toi fo i atu i Jerusalema. Ua mau atu fo i e la ua o le toa se fulu ma le toa tasi, ua wha poto wha tasi ma e na ia i lato. Ma le fo i upu e tolu se fulu ma le lima. O tusi pa ia umalava e mai le nganga o le atua ia. E a oa iai. E wha tonu ai. E wha poto ai fo i le ame o tonu.
ina ia atoa ai o na lei o tangata o le atua. Tau ni lawa ia whamanuia tele mai le atua e ala i lo o tō whaafonga ma le tātou whaalongolongo i ana whiong pa i e. Tu mau ia te ia le vi inga nei se iau o le whaavavau lava. Amen. O le a tātou toi pese i le atua i lona vi inga na saunia e le a whai pese mai San Antonio Congregational Christian Church. Pese San Antonio.
tula ia tu de sunga ile. Whawhengai ngai ala whitanga. Ia mo le tātou launga ile nei tai au. O le ala i le ngoto ifo le la ua fotua i ai le ala i le tawhawata. Ala lamu ma vawe le tautala blame le maftanga tina i lo rato vai oso i tawhawata nei tai. Ua whafango tuai tātou. Al vaenga mo muana lau. Ia malia ia te upolo ngutu ma mawhauwhanga lo lo. Le li o lo papa, le nā te tongi o laina. May the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, O Lord, my rock and my redeemer. Ele tala sa o tau whalanga longo mai ai, o lo tau mai ai, ele tala. To o lua so, wa toi fo'i e mau. 2 followers returning to Emmaus. Emmaus is 7 miles west of Jerusalem. 2 people walking towards the sunset. It is true that Christians is someone who walks towards the sunrise, not the sunset. Long ago, it was said to the children of Israel to journey in the wilderness towards the sun rising. Christians goes onward not to a night which falls, but to a dawn which breaks. The sun was setting. It dazzled them. Somehow, however that is, that was the very reason why they did not recognize Jesus walking beside them. First, they missed the significance of history's greatest event because they were too focused on their disappointment and their problems. In fact, they didn't know their Lord. To compound the problem, they were walking in the wrong direction, away from the fellowship of believers in Jerusalem. However, we are likely to miss Jesus and withdraw from the strength that we found in other believers in our church. When we become preoccupied with our dash hopes, frustrated plans. But only when we are looking for Jesus in our midst will we experience the power and the help he can bring. 2 followers. They knew the tomb was empty, but they did not understand Jesus had risen. They were filled with sadness. Despite the witness of women, which was verified by some of the disciples, despite the biblical prophecies for this very event, and yet they did not believe. The story tells us that Jesus has this ability to make sense of things. When Jesus was with them, it kind of started to make sense of things. It looks like the whole situation has no explanation. Their dreams, their hopes have shattered. Yes, their long suffering, confusing regrets in their sorrowing words. We were hoping that he is the one to redeem Israel. O ia lea na mātou wha moi ai, nā te tongi o laina Israel. They are the worst of people whose hopes are dead and buried. And then Jesus came and talked with them. And the meaning of life became
crystal clear. Darkness became light. It is only in Jesus that we can learn what life meant. I remember a love story. This is the men used to say that when they have fallen in love. Baby, I never knew what life meant until I saw it in your eyes. Come on, man. It is only in Jesus that we have learned the meaning of it, not in the eyes of your wife. Yeah. Jesus was known in the breaking of the bread. It almost sounds like it's a sacrament, but it is not. It is an ordinary meal in an ordinary home. O le whainga lotu, ma le whainga ai fo le afiafi. O i fo i le au mai ai se wha manatu o luka, whea ua toitu. E moa Yesu lea, i au tātou neo naso whai lotu TV. Jesus is a guest in every dinner table. The community table is not the only table we're with Jesus. He is with us at a dinner table. Not only that he is the host of his church, but he is a guest in every home. Today, resurrection catches people by surprise. Even the 2,000 years of evidence and witness, many still refuse to believe. Al matu fia whaam natu a tili mo i tātou ilena. Eo e ai le oso a ilela. O le ale mea o i ai sa valianga i le oso a ilela po le tawhawata. O awanoa fau, amatanga fau, ngaluenga fau, whakmanuinga fau. New opportunity, new blessings, new work. It's the beginning of a new day. Amatanga o mea fau. Leo tato e, leo amatara amatanga fau. O le tato sa valianga i leo soa ele la. Ai oia. Why? Because ele ngata le mamalu faali o le tua le sovalele ma le fasataro le. Ele ngata le tua faali i le ono futu. Ele ngata le mamalu o le tua i le totu manu malo o tato wari le. Tolu masina tato whamantua le pepe krismasi. Wharewa, ele pepe pea tala o le tua mamalu le. O le mafuanga ngai ala iun tato, o pere soifuanga whakesiana, e o ngai luma. Move forward. Walk towards the sunrise, not the sunset. A tonu fo i tau whaama, nino aile mea fo i le seo le mea sasa wai. Te le mamlamala e toi na nganga. Wharewha mai tātou. Whau le whaali o le tu. Hoi luma. Hoi le mea e oso ai la. Aisea. E le uma le mamalu whaali o le tua toi tu. Ia rera wha uma te taitai le launga. Ia. O le toi manatu. Ia manuia tele tātou wharewha. Ia. Ai o luma. Walk towards, not towards the sunset, but towards the sunrise. Ia. Tele mea le leila i luma. Whaamanianga la i luma. Ia. Ia. Sau si teimi sau no atu le. Le songa le taitai. Ia. I le tānoanga fo il whato whinga le asor nei. Mo tātou. Mo i luma. Soa fo Yesu. Amen. Ia, au mais pati mo le tātou whainaunga. To a maua nei le tae aula na launga I lumai oris. Le sunrise service lena whai.
Whaftai atu I lau sunga I ne. Whawhengainga. Mo le upu o le atua le tai au. You know, le maasani ono o whaupopo I ni launga. Leanga ele tali tonunga a u whaupopo. Ia pe fōringa whaleau ngā ina launga. Leanga o ia leu whai mai whai lau whaupopo. Ia o lea lau soani atu iai. O lea sāne o le toi tū. Tātou te whaamanatu ina I tausanga uma. Toi tū. We celebrate Easter every year at this time of the Holy Week, and then climax with the resurrection, the victorious resurrection of our Lord Jesus Christ. We celebrate Easter, the resurrection of the Lord, every year. But the question is, what does it mean to you? Lale winga o toi tu ya te hoe. Ia leo fa mai fai launga fa sa sanga I fair, the east pole west. Ma na ia foi. A o so o ia to lua. No fa no noa. They were walking on the road to Emmaus, hopeless, filled with fear and hopelessness, because they saw Christ hanging on the cross. He was their hope. Now they're walking back home, desperate, hopelessness. You know, that's the good thing about Easter. The resurrected Christ draws near to those who are sad. Amen? E whaalata le li toi tū, ie o lo whano noa. Ie o le aini wha moe moe. O le toi tū. E mawhai ono o whape atu le tai au nei. O le toi tā lea tua. O le move muli a lea tua. Resurrection is God's greatest and final move to win the fight. Ele upu e masani e tātou watunu. O le toe tā e mawai, o le toe tā fo e malepe ai. The final blow, it will settle it. And the final blow will smash us in pieces or break him in pieces. Ko ki man tua le Super Bowl le whaka au bak. Wai foi au yang ka alo Super Bowl. Kansas City Chiefs mai. And the favorite 49ers. Ko mang tua la le ngā so longa le ta longa. Then a fight all overtime. Yeah, 49er won the toss and they got the chance to play. Yeah, after 7 minutes, they end up kicking their field goal. And the game, 22-19. Yeah, Saulo the Chiefs. Saulo the Chiefs, the last 7 minutes. Koe kikia a score chief.
Ala uma foi markaim. Then what happened? Then the coach called his signature play, the last play, the final play, and they won the game. Niners fans, please don't get mad to me. I'm trying to explain my point. The final blow that makes the difference. O le final blow a le atua. God's final move to defeat Satan. It is God's final attempt to defeat and conquer death. It is God's signature play of his grace and eternal love for mankind, for you, and for me. You know, we look at the cross on Good Friday. It looks like evil has won. It looks like Christ has been silenced and conquered. It looks like we have no hope. When Christ cried out loud on the cross, "Father, into your hands I commit my spirit," it looks like the game is over. Jesus is dead. Ona toa I leo lana manapa. You can almost hear the devil shouting, "Game over, I win. Wauma, game over." Kwa fia ki Apollo vavayaku maliu Yesu. Tua fia ti Apollo. He thought the game is over. However, on the third day, hallelujah, the match was not over at all. God made his last and final move, the greatest move of all times, his victorious move. The earthquake shook the ground, and the angels came down and moved the stone. And the women came to visit and to anoint Jesus' body. And to their amazement, they saw the tomb was empty. Jesus has risen from the dead. He is alive. He is alive and well, folks. That is the good news. Christ has won, and we are saved. Amen? Amen. Amen. That's resurrection right there. What does it mean to you? It means I am saved. You are saved. God so loved the world. The resurrection of Jesus was so crucial, an event that without it, the good news of Christian faith is inconceivable. Without Christ's resurrection, the forces of evil at work on Good Friday could have continued to hold the world in their vice grip, and there would have been no hope for humanity. Apostle Paul, in his letter to the church in Corinth, he said, without Jesus' resurrection, the Christian life of faith and trust in God would have no solid foundation at all.
If Christ has not been raised, our preaching is in vain, and your faith is in vain, and you are still in your sins. The resurrection of Christ, people, is God's ultimate, greatest, and final move of all times. He tells us that he is not dead. He is alive. Amen. Ia manuia le tātou mafutanga. Fa manuia le atua tātou maua le anganga o le ali I toi tū li nei tai au. O le a tātou le pese o saunia, le fai pese le tala le lei o le whaoltanga. A mai a le pese, ana so le ma le whapa iei no le tātou fua e le sunga le whawhiangainga ia savusa, so atuai ma le tātou whamantunga. Wala wat foi fionga ti akono ia la manone sumaima talamai au. Sorry.
ia mai moni maomi o mātou kanaka. E ei se mātou tau. Iesu ke viso ro mātou rima ro mātou pao. Na whaia kau iona nei le mātou maua e hola e whakapau. Nei māsa uma ro mātou kona. Whakapau, whakapau. Whakakai Iesu. Amen. E trai a Iesu na te ngā tō. Wa mea e tō rewa. Ule sawe a tau. I le fi ai a wei. Le whakapau kofo i a tea. I le tō ki e i wāwe. Rā tō uma o koi na mai a tea. I roko maa. I wai nā tō i a tea. Uia ko. I sawe a tea. O te le fi i rāwa e nā tea. Jesus said, I am the bread of life. All who come to me shall not hunger, and all who believe in me shall not thirst. All those the Father's given me will come to me, and whomever comes to me, I will never drive them away.
Ia. Haftai atu I lau sunga le whawhengainga. Mo le whatau wina o le tali suanga pa ia o le tātou wali. Ia mesi foi tau a fionga I ti a kono. A mai ale pese a Arlington. Ia ona tuatu lole ia wanoa I wha evangalia a tātou whalwha. Wha solonga nei ai. Ia e mua Samoa Texas. Ia so e ma Arlington, so e ma tala leo le whaurutanga, ia tau walunga San Antonio, ia ona wha umaloa leo le tātou sauninga, pese Arlington.
Ia, whaftai atu le. Sunga le tātou te tai nei asu. Tu sa foi whatulanga ino le tātou whamaimoe a wāre tātou maafutanga. Ia e walau atu i le i tama le tolvou a Samoa Texas. Ia se i tapenpena le tātou a state ia. Ia ona a mata leo le tātou whamaimoe ma le awalawa tā oi whaftai. Ia. Be nei tu la whai au whai masui o le mātou mawhtanga tupulanga tālvau mai Samoa Texas. Ia toa tala lei. Ia tal tonu nau uma ona si ilevi inga ma le whaftai le tua nei aso. Le asa mana wainga e au auna le tua nei aso. Ia au wāre tātou mawhtanga le nei aso. Ia i aila lofa maleanga le leo le tua. I le nei aso le tātou mawhtanga. Yes, we all know he is risen, right? He is risen, right? Ua toi tūl tātou ali. Ia le ismeo la tātou toi whanono ai. Le aua. A whio mai le tātou ali. Ia e tātou whaatasi le nei lalulangi. Ia ao le nei tūla. Ia o le a tau mawhai atu se tau mwhainga vai vai. Ia a le mātou mawhtanga tupulanga tālvau. Ia a tōra tale lei. Ia e Samoa Texas. Ia e whaftai e fōi le sunga le taitai. E tusa e fōi o le whasoanga. Ia mese sunga le whatonu. Ia whasoanga fōi o le nei whamoe moe.
ia wāle tātou mawhtanga, ia ai usi mai loa sila mai moa, ia lea le atom whai atu le au talvou, toa tale lei, ia i Samoa, Texas, ia mo se mātou tom whainga foi, ia wāle tātou e seta nei tau sanga, ia whape foi le tātou mawhtanga. God is good. All the time. E le lei le tua. Taimi uma. Ia sauni. Ia lea la sauni atu le. Mawhtanga tupulanga talvou. Toa le tale lei Samoa, Texas. Ata. He. Hallelujah. The Lord declared today a great day because the risen King has resurrected from the grave. Our first number is in celebration of our Savior conquering the death. In all aspects of our lives, we depend on Him greatly. Today we can celebrate that He'll always be one call away. Walk in the room, you shine like diamonds. Lord, I can feel your vibe. Lord, I can feel your fire. Plenty in the room, but you outshine them. Save me once again, so I'ma give you my best and praise you always. You deserve all the praise. You fill me with your embrace. Love me for always. I got you 'cause you're the most high. Promise that you'll never leave us. I follow you, my Lord, that's Jesus. Love me for always. Giving you all the praise. Lord, you gave your life for me and set me free. And I'ma be by your side for eternity.
But when I feel you're not around, Lord, you're right there, always right there. Always one call away. One call away. One call away. Always one call away. One call away. One call away. Always one call away. One call away. No matter how far you are, I'll never astray. No, and every new day is a blessing in disguise, 'cause you're right here by my side. When I'm lost, I call out your name, 'cause your love will remain the same. Thank you, Lord, for all of your grace. You overflow my cup more than enough. Lord, you gave your life for me and set me free. And I'ma be by your side for eternity. But when I feel you're not around, Lord, you're right there, always right there. Always one call away. One call away. One call away. Our next number is a melody mashup, continuing the celebration of Jesus Christ. We thank you, Lord, for being the ultimate sacrifice. And we just want to praise you and give you all the glory and honor for rising again. Osana watutu Yesu. Olepe ole te avatu. Utonu le finanga lole tama. Wala be ai la nafana u. Emanu malolo fa ola. Lo fa ola.
Everybody shout with me. Yes, Lord, I believe. Everybody shout with me. Yes, Lord, I agree. Everybody shout with me. Yes, Lord, I believe. All things are possible. All things are possible. All things. Everybody shout with me. Yes, Lord, I believe. Everybody shout with me. Yes, Lord, I agree. Shout it out if you agree. Yes, Lord, I believe. All things are possible. All things are possible. All things. I concur. I agree. I believe what God says about me. I concur. I agree. All things now, yeah. All things are possible. All things. Say it again one time now. All things are possible. I cannot fail. I cannot fail. He cannot fail. God cannot fail. He cannot fail. God cannot fail. God cannot fail. He cannot fail. God cannot fail. He cannot fail. Leta mau amoni mau, leta la mau osia, ua mai alefe au, salulo na toi tumai, e mani e ua whaafetai, o le tupu ua tumai, e alo tu I le tunga mau, e o to I lalo e, I le tato whaafetai, This last number is a song skit of Jesus and his disciples and how he works in our everyday lives. Through our spiritual walk with Christ is not an easy one. He is always there through it all. Us, as Christians, will continue to spread his gospel because we know who holds our future. Here is Tala'i li Talalei. Oh
Ia whaafitai. Ia o se tom whainga mai vaina le. Mawhtang tupulanga tā vau mai Samoa, Texas, tuara tā le lei. Ia a wāre tātou e seta le nei tau sanga. A wāre tātou whadwha. Ia tau i manuia tō enga o le tātou whadwha. I le nei e seta. Ia lofa mai lea tua. Whātasi lona nganga le tātou whamamoe. Ia ona ia whātau nuuai manuia. Ia e whāfo e levi inga ia te oe. Ia ma le awa lawe tau ai. Whaafitai. O le aso le nei, ua tau nu uaile pe se le faisalamo. O le aso le nei, ua fia le ali I, ia tato oli ma fia ai. Ai whai mai fo ele upo la apostolo, o nu ese, ia o tau oli I le ali I, a wā wa toi tu o ia. Ai le I whailoa atu le mea strong, wa sau nia mai le au talavau alintone. Ma tō tiu atu le lima o le whatalofa I le pa ia ma le mamalu o le au fia potopoto. Le au whaingaluenga to tofi le atua ma o tō whatua, whaapea ma ave ese o le tato mawhitanga. O le tala le nuu la iti, o sili au mai loa manuao, so ese loa pau pau. Usi lau mai mo ma lau sila. For our friends that are joining us in worship today that do not understand Samoan, I said hello. And our Okalavo from Arlington is so excited to be here and worship with our Falfa. We are a small Okalavo, however, we are going to be presenting 4 songs today. And we invite you to sing along with us. They are 4 songs that are well known to everyone. So if you feel moved to give God the praise and glory that we are here to do, please sing along with us. Thank you.
Hey!
gracefully broken where. Ooh. Thank you, Lord. Thank you. So, Father, tonight we're broken before you. Thank you for handling us with grace. Yeah. Woo. Just lift your worship right there in this moment.
Cowboy. Another round of applause. Yeah, Saudi Maide, Paptama Tuklam Tambo, my Palaleo Paptama. I would like to announce that in front here we have a table. If you need any dollars, change, make your way up here. And I would like to call for one more treasurer to help out with the table. Oh, we have Barbara here. That's okay. All right, thank you very much.
Oh, yeah,
te riso, suma whawhengai ngamo lātou wharetua, i o lātou whata whaitauranga i le whawha. O le au salamoure nei a San Antonio, te teina e suma whawhengai a Sabusa, rona wharetua e a Wawisea. E muami ai tamu la mātou sauni a suai, ai tamu mō mua. E tau ina tupulanga i nei rapu o le throwback. Ai o nama taina ai mātou suma whawhenga mau salvo o le toi whaamanatu. Whaamanatu le mafuanga o tātou sapirai na upau manu o na tutu mai o Yesu Kristo. Usi mai o mai o no sisina. San Antonio is going to take you on a holy ride. San Antonio, Saria! Testing. Test. I mawanunga pela sua whalawali i o te alanga atua I pēr mavivi I lo fio mai lo ne o langa Wai lawe a I mai I lo wanganga I mawanunga pela sua whalawali I o te alanga atua I pēr mavivi I lo fio mai lo ne o langa Wai lawe a I mai I lo wanganga